Dear Mr. Longley. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare. Masapul nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti pa nag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lamas yan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umunakalatan. Sumaruno akto ka di. Bayaan naklaeng nga ag-overtime. Bumak ng kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimor ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko nga may nang dagaskan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon samutan arumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga gawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso mabain akon nga agdamag no kasta arumwar. Mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manan. Aggidan ta namangan. Apay nga itakalaeng. Nagapuan. May saka mo't adamag. Ha? Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Kat di ka gungat Nagdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti sarming. Ta ikatak da ito yung make-up ko. Day tala rupam ti asikaswam. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamot kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita siled ita. Ha, sao ka sao. Ay, nagado adam damagam. Manang, sumara ka kun iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam kini Rhea no anya ti kayat na. Amangan no pumanaw manan inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Inaldaw samet na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no, dapapanan na, ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manan? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramidag. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimwar, sir. Inrikop na diri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit ti ngipin mo. Ay, di mo amo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas sawa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Ay, unay mo ti asawak. Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Ne. Apa kasta tilangan pare. Kasla da parikot mo Wan pare. Pampanunutak ni bakit ko. Ay, agingga ka di ita. Agkarapanaw iji balayo. Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kaykayat na. Adumot ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanen ti amuna nga aramidan iti balay, pare. Ultimo agaw awir. Dinan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare,
Kasaritam ni misis mo. Ado ngamin ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga raw, no kasta. Pare Mike, Oh, Mare, si Kamet. kumusta? Anya nga'y dagitaginat gatang mo? Dagito'y Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manot anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, Mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mga agsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kini Rhea. Nabayagan asim minak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya tiar aramidan da, Mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag adyak mo. Agkita tanto langan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray nga minilakay ko ijeruar. Sige, Mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardeng ka ngagsang sangit. Madama akay ngamin nga agluto, sir. Siya ngamin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya akong timang bantay itilutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga rod, sir. Alahat no umaikan, baby, wan. Sumardeng ka nga agsangit. Simardeng adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Huwan nga rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodon iti ilutlutok. Siya kun ti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman, mat dahi ti sidaan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito'y balay. Tas sikat ti nagluto. Taan niya kumati serbi dahi ta katulong at ang tangtanan. Saan kamot nga agsawi iti kasta Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito'y kat iso timang trabaho. Taan niya kumati kayat ng aramidan? At tugaw laeng, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di nak kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong diti balay? Kat, naipaikat mon tinasakit ang ipin mo. Kita man? Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tayo may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda nga min dagiti banag anasken amaamuam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Mari Rhea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatao iti balay? Ay, when taaddan sa bali akadidate na. Anya ti kahit mo asawan? Marik na matkat, no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, Mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnasken ama amwak, no asino day ta lalaki. Ay, kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsinarakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panang ibagam kanyak, Mare. Gayam kumat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramidan na kada kayo a pamilyana. Namin anong matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta,
Pudno nga dalalaki na. At dangamin gayam may anak ay baga kanyak, iti aramidan ni misis ko. Ay, unay matdaytan nga aramiden nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang. Pumanaw akon, ma'am. Jakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Jak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko apagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka apo manaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay kamutan, Mike. Sika ti nasken nga agtrabaho. Tas sika ti asawak. Sika ti mangaw awir kini baby. Anya da ito'y? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayo. Sige, manang. Awagan kanto, no itad ko ti sweldom. Kurang pa'y da ito'y adusam no ar-arigan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma, apapanawin ka dito'y balay ko. Nagsakit matan di pa nagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsin-narak mo. Nakita kayo. Kayat mo kadi, taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawin. Matayak no awan kayo kan ni baby iti biyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maiturid nakpay alukwan. Pakawanan na, nagbidutag. Pakawanan na kuma, Mike. Mike. Saan ka ngagparintuming iti sangwanak? Pakawanan na kuma. Pang-asim. Angay pare. Nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saan ang arumrumar iti balay mi? Nasayat mat nga runo kasta. Saan matan nga agaramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang triknakan ko na. Uray asino mat no kasta alokwanda ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaanan nga agsubli pa iti sigod apan nakilangan ko kan ko na, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idin do ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paborito maamakan? Kaya't kunti agina na. Asino ti mangan ka dagito'y alinutok? Makamukan. Mike. Di ka agsangit. Saan mo abagay ti agdrama? Di nakadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagriknak kat jakon may subli pa iti sigod a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Lonely. Inayon tapay dita, ti panagduaduak, no siyak ti talaga nga ama ti anak mi. To'y pagayam mo, Mike. Mike, pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduaduam mo. Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing? Iti basol ang naaramidan ti inana. Ket no talaga nga agdua-dua ka, no sika ti ama ti anak yo, mabalin mo mat nga ipa-DNA test. Ket sapel ako ma, tamasulbar ti parikot yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Han, saan ka kumapay ang mapan iti trabaho? Madi nga mintiriknag. Amangan no kumaro, kat saan ko ang maawir ni baby. Han, amo mati patakaran iti trabaho mi. Sayang mati maaldawak no saan nakasumrek. Kastoy langan. No kumaro ti marikrik nam, mabalin mo mat nga ipaawir pa laang ni baby iti karuba tayo. Tangdanan tantulatan. Okay. Kayat ka ngamin ang makadua iti nabaybayag. Apagbit ka lang makadua iti balay. Ad-ado ti aldaw akadam iti trabaho. Saan ka kadipay langan na irwam aya? Sigud mo takastoy ti sitwasyon ta. Jack manam mo. Ngam kadag iti napalpalabas nga aldaw. Jack mo. No apay akanayon akayat ka makitkita. Anya? Amangan no aginaw ka, Han. Saan? Nagbinulan akmat itaabulan. Matlagayam. Sana bale. Padasak ti agawid inton Friday, iti kasta, mabaybayag ang makadwanak. O sige, namnamaak day ta agawid ka inton Biyernes, saan a Saturday? Wen, honey. Margaya man nilakay mo. Talagang apagbiit mo lang ang makadwa nilakay mo iti makalawas. Wen nga rod, imbagpay kan ka, ta-driver ti asawam, kat inaldaw ang makadwam. No siyak, kayat ko ati trabaho nilakay mo. Minero, kanayon a big time. Italaang mat amayat ti diskitarda. Bumawbawi lang kadag iti napalpalabas atawan. Wen ngam agasam nga tititid na kan ka akwarta. Idinto ta siyak. Apag isula ang tititid nilakay ko para iti inaldaw. Ti importante, saan tayo kumangagsaksakit? Sabagay matkit di Husto tako nam. Anda akon, Han. Kas iti nakonak. Agawid ak iti Biyernes. Agyaman akhan. Tatinong palmuti ko nam nga agawid ka iti Biyernes. Amumot akanayon ang maililiwakan ka. Nag-sweet lakid din ti asawak aya. Ket gapo iti dayta. Ato iti paraken ka. Awadam. Nagado a kwarta. Manungay daytoy. 50,000 pesos laeng. Wow! Daytoy yung tikadakkalan anayawat mo kanya ka. Wen, ibang kom ti daduma. Tapno adda mausar tayo, inton awanton ti diskitar. Wen talaga akas ta ti aramidak. Inton bigat, ipasyar kayo kini baby. Mapanta iti kayat mo apanganan. No kasta? Bawasan ta nga ro dahi ti akwarta Saan? Ibang kom deta. Nakalasin ti gastusan tayo inton bigat. Ay, wow! Talaga a much money ka itahan. Siyempre. Ket da kayo iti anak ko ti swerte. Alaam day ti may sa kilo abaka. Ay sus, awan pagbayad ko dita. Jakmat imbaga abayadam. Ited ko kan ka. Balatom. Tadakkel man ti birok nila kay ko. Kasta ka di? Ay katagyaman naklaunay, Michelle. Imbag ka pa'y talaga. Tadakkel ti sapol nila kay mo. Wan. Adamat maurnong ko no kastoy akanayon. No adala ko mabakante iti trabaho nila kay mo. Kayat ko kuma nga ijemot ngagtrabaho nila kay ko. Ay, dayta nga ro ti problema. Taawan mat bakante, Harlin. Pasensya ka, tatinuktok ka. Uray amok arabiin. Oh, apay, ada ka di problema? Ada nga rod. Ni baby, nagngato ti kurikur na. Kaya't mi nga itaray di ospital. Naira na nga awan kwartami. Naibayad ko nga minan iti abang mi di kakaisuna kwartami. Kat numabalin, Michelle, pautangan na ko ma. Sige, ikan ka iti 3,000.
Ited kon apara ka ni baby. Uray saan mo nga utangan. Ha? Ay, nagsayaat ka gayam. Agyaman akan ka, Michelle. Sige, tayo nakalaan ti kwarta. Tapno maipan nyo adagos iti ospital ni baby. I-text naklatan no adda pagkasapulan nyo. Wan, Michelle. Katagyaman ako, nay. Anya? Saan ka ama kaawid italawas? Wenhan, pasensyakan. Isamsambot mi nga minti trabaho mi. Nang runa ita, nga da mapaspasungada na bagyo. Saan kami to na makaintra? Iso anas kan nga agtrabaho kami, oray Sabado. Anya mo tanti kasta. Awan oras yo iti pamilyayo. Gapo iti kasta aklas iti trabaho yo. Pasensya ka din. Ita lang, mat. Anya pa'y ngarod ngay. Awan maaramidak. Inton maminsan, sana mabalinti kasta. Agawid kalatan, uray adda trabaho yo. Ala, winin. Tapno saan kan nga gungat? O sige, bye-bye. Bye. Anya mutan. Anya ngay ngarod. Awan maaramidak. Michelle, nakaumayak, tatakayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kwa, napanunod ko arumbag ama-amam dayto eh. Iso anas kan nga ibagak. Anya dayta? Saan anagawid nila kay mo, idirapi eh. Saan ka di? Wan. Adda ka no isamsambot da iti ayan ti trabaho da. Ay, kwa nga min. Nakita nila kay ko ti asawam, iti batog ti maysa a hotel. Nagluganda iti taksi. Anya? Sinurot nila kay ko. Anya? No kayat maamaamuan ti club anang ituludan ti asawam iti babae, ibagam laeng, taisuro ka no nila kay ko. Sige, kayat ko amamuan. Ibagam iti asawam, taisuro na kuma. Pasensyakan, Michelle. Ngam, Jack mailasin. No asino ka dagita babae ti kadwa iti asawam. Kasanong nga taan na sumok ti asak ti kastoy a lugar. Amangan no dagiti katrabahuan na atin ang isuro kan kuana. Kasanok amamuan. No asino ti babae ako na makadwa ti asawa. Saan ta siguron amamuan? Malaksid, no agsubliman ng dito iti asawam. Alangan mo't ari na biing nga umayak dito. Kan, amangan no makita na ti asawa. Kas makita tamata. Kaadwan, kat lalaki ti waiter. Awan ka di amom mabalin nga isarak dito eh. Kat iso ti pakaamuam, no may manan dito iti asawam. When agpaiso. Miss! Pay ang takuntak dagiti kakasinsin ko. No asino ti mayat nga umay dito hikat agpaliyo. Wano sumrak pay ket di akas waiter, wano waitress. Uray siya ti manggastos ka dagiti requirements. Basta siguraduam, asaan nga amam mo nila kay mo ti isarak mo. Wen. Sige, mapantangan mo na. Agawid tan, Nelson. Kat agyamanak iti panang kuyog mo kanya. Hello, Insan? Oo, Insan. Nakalagip ka man. Damag ko a big time nila kay mo ita Wen, kat kasapulak ti tulong mo. Anya ang klase ti tulong, Insan. Amo, luklukwan nak ti asawak. Kat kayat ko amaamuan. No asino jay babae nga iruruwar na iti dayjay aklab. Kayat mo asurutat ti asawam? Wen kuma, Insan. Agaplay ka iti dayjay aklab. Siyak ti makaamo ka dagiti requirements mo. Napintas ka. Kat patsak nga awaten da ka adagos iti dayjay aklab. Ay, sige, Insan. Apag iso, agbirbiro kak magkita iti trabaho. No kasta,
Umay ka nga rod dito'y balay, taagsarita taan na imbag. Itaman pa kaslawang gaganay gayam kat nagawidak. Kumusta kan? May liwakan kan, han? Maditirik na kita. Kayat ko ti agina na. Ha? Adamarikrik na? Mapanta iti doktor, ah? Saan ang kabaulan nga agasan ti doktor ti marikrik na? Anya ngamin tinasakit kan kaya? Ti pusok. Ada sakit mo iti puso? Tsaka mo. Basta nasakit ti pusok. Di ka mawatan. No di nak maawatan. Maturog kan. Tamaturog ak matan. Naawatak adagos insan. Kamaudyanan na adan trabaho. Nasaya at mat insan. Binayadak dito a boarding house. 1 month advance kan 1 month deposit. Makaamukan tumutan amang bayad kadagiti sumarsaro no abulan. Tadamot din trabaho. Wan insan, ket agyaman ako na yan. Basta ti ipapaaramid ko kan ka, ha? Numapan ijay ti asawak. Alaam ida iti ladawan. Noan niya dagiti aramidan da. Wan insan, jak malipatan dayta. Text nak, tamapanak to ijay. Areglado insan. Iso daytan ni Warren. Mailasin ko. Gapo kadagiti adu aladawan nga impakita kanyak ni Michelle. Ha? Adda babaeng imasidag kan pa na. Pasimple ang amangala itiladawan kadakwada. Adayta. Nagtugawdan. Ay, kaasimot ti kasinsin ko alukluk ti asawa na. Sigurado ang masakitan kadagiti ipakitak to aladawan kan kuana. Hello, Rika. Kumusta? Adda dito ti asawang insan. Break time ko. Isuan na awagan ka. Adda ka din na alaam aladawan da? Wen, isend ko kan ka apaman amalpas tang agtungtong. Norumward na inton madamdama. I-update na kadagos. Areglado insan. Okay. Agyaman ak insan. Bye. Nagsakit ti kasto nga aramidan kanyak ni Warren. Tsaka mo, nanya ti rumbang nga aramidak. Nga may sa ti ipasiguradok. Diyak kayat amarakrak ti pamilya. Hello, Nanang? Oh, itaman pa'y anak ka, wag ka anak ka. Kumusta kan? Nasaya at mat. Inawagan kayo. Gaputa, mariribu ka na. Kaya't kayo ang makasarita. Apay, anya ti problema. Nanang, agbababae ti asawa. Napanagnagam ka din nga da babae na. Nanang, may isa a babae iti club. Amo, babayadan day jay. Kasta, ay una yun ti asawam. Ay ka sa anak ko. Maditi kasta nga aramid ti asawam. Nanang, adda ebidensyak. Kat kasaok tumutan ti asawak. No kasapulam ti agbakasyon. Agbakasyon ka pa ilaang dito'y lugar tayo. Tapno makailiw-liwag ka. Nanang, apaman ang makasaok ti asawak. Agbakasyon kami dito iti anak ko. Apay nga itakalaang nga agawin. Pasensya kan, han. Busy kami nga miniti trabaho. So nga italaan nga makaawit, ha? Talaga? Busy kayo, iti trabaho yo. Huwanan. Oh, apay man na nakasta ka. Ada ka ti problema? Adda, dakkel a problema. Anya maninday taya. Daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan.
Nangalaam ka dagita aladawan. Asino tinangisend kan ka kadagita? Saanan anapatag? No asino tinangalaak kadagitoy? Ti saludsud ko ti song batam. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka kadihan. Pakawan anak. Ngam nagayayamak lang day ta babae. Insungsungdak dagiti kakadwak. Gaputado ti kwartam. Isong agbayad kamatan iti babae. Sorry, Han. Isardang kunter aramidak. Pakawan anak. Jak amunan niya ti sawakan ka. Jak impagarup amaaramid mo kanyak ti kastoy. Kat, anya ti planom ita? Jak mo. Nagsakit tinakam ko. Ngamjak kayat asinaan latan ti asawak. Gapulang iti dahi di ababayadan ababae. Napatag kanyak ti pamilya. Maawatan ka. Oray siyak mo't Jak kayat basta latan madadaol ti pamilya. Ikak iti gundaway nang agbalbalyo. Sana bali. Adda ti kasinsin ko iti dahi di aklab. Adda pagdamagak. Numapanpay la ijay ti asawak. Kaano ka di mapakawan nakan? Kaya't kung agsublin ti sigod alinangan ta. Diya kaya ti kasto Akaslasaan na ka makitkita. Ikan ka iti gundaway mong agbalbalyo, Warren. Ngam no uli tampay. Sorry langan. Apay, kayat mo ka di asumrekak iti kas di aklase ti pagsapulan? Tangay isumot ti kayat mo. Ti babaeng agtrab-trabaho iti club. Ay, detatisan mo nga aramiden. Ibagbagakan ka. Makapatayak. Nood da sa bali alalaki ang makarelasyon mo. Matlagayam. Apay nga rod anaaramid mo tinang loko kanyak. Sorry, Han. Saan ko nga ulitan? Ikarikan ka. Sana ko na sumrak iti club. Siguraduam day tawarin. Tano uli tampay. Awanan tsansam apakawanan ka. Panawan da ka iti anak mo. Aging gaita, agtrab-trabaho pa ilaang ti kasinsin ko iti dayjay a club, Mr. Lonely. Ngem saan met kanon ang nagsubsubli ijay ti asawak. Kat sapay la kuma, tapudpud no ang nagbaliwan. To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, nasingpet ka. Gaputan na pakawan mo ti asawam, kat inikam iti gundaway na ngagbalbaliw. Ala, sapay la kumangarod, tatalaga ngagbalbaliwan ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Michelle, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Abiin, may ka anak. Sa dino ti papanam, nakapalas kamay. Basta, ada na pataga pa panagtatang. Alak to'y tulbag, tama nga no nakaturog kayon intong sumangpetak. Siguraw. Ada kasin sinarak mo niya. Ha? Amangan mat, no di mi among at dagaya man boyfriend mo. Ni tatang mo. Bayam Edgar daw lakay. Sana balita damoten iti husto nga edad ti anak ta. Ay na, ang angawakla ang mati anak ta, bakit? Si kakit di mate. Agrobatak nga rodon, nanang, tatang. Di kay madanagan. Dumtang to ti panawan, ayam amok kada kayo ti nobyo.
Ala, urayan me no kaano dayta nga aldaw, anak ka. Pasensyakan, Mika. Naladawak iti oras na nagtulagan ta. Okay laang. Maawatak mo, Rodel. Awan gayam. Oh, sabong ko ng chocolates para kin ka. Happy Mansari. Agyaman na, Rodel. Pasensyakan. Day talang tinabalak ng regalo ken ka. Amumet. Awan mabatbati iti sweldo. Si Kakit di mat. Saan mo't a big deal day ta kanya? Saan ka di pa'y amabisin? Saan pa eh? Nanganak namin sakbay nga imayak. Kasta ka di? Nga mabalin talat tamat timang restaurant. Sigurado ka? Wena, tapno makapag-istorya tamat. Italaang man na makapagsarita ta. Kanayon tamot na kita iti pagtrab-trabahuan ta Wena, ngamsaan kamot nga rod ama asidgan. Uray ti panagsarita ta, limad pa'y. Sige, mapantang arudan iti restaurant, ta ituloy ta ti agistorya ijay. Apay nga itaka lang, Mika. Sa dino tinagkapwam. Nakariin ka pa'y matgaya, Manong Greg. Wan, itay pa'y. Saan mo pa sinumbatan ti salutsud ko? Sa dino tinagkapwam. Kwa, iti ayan ni Farah. Birthday na ngamin ita. Anya? Apay, mamin ano ay ang birthday ti gayam mo, iti makatawan. Ti kayat ko asawan, birthday ni Ading na, iso nga inimbitadak. Ay na, ading ko, di ka naglibak. Nakidate ka niya. Ha? Di ka naglibak. Taimbagada na ng kantatang kanyak. Samay sa, nakitak ti lalaki anang itulod kan kay tay. Yamamumot akada kami. Saan pa nga ita, Manong? Yamamok to, inton siguradon. Good morning. Kastamot kan ka, Rodel. Madlaw na puyat ka. Wan alas 11 mot ngamin itirabi idinagawid ta. Ay, wan gayam. Pasensya ka no, jak na replyan ti text mo kanya. Amangan ngamin no adati sa bali ang makabasa. Si Kakit di mat. Santo ang mapasamak na ita. Ngamin, sa bali asilid ti pagturturukak. Anya? Wana, tapno awan ti pagsilosan. Anya ko maaga pong agselosak ngay. Ala, napankakit din iti station mo. Ang mga numakita na kapay tigayem mo, ket makadlaw, narigatan. Okay. Ituloy ta text sarita iti text, Mika. Naka-order akong iti pangaldawan ta, Mika. Ket kabayatan ti panagururay ta. Adaman kayat ko asalud-sudan kan ka. Anya day ta, Farah? Ibagam man ti pudno kanyak, Mika. Adda ka di relasyon nyo iti security guard iti pagtrab-trabahuan ta? Ni Rodel? Sino kumapay? Anya ka di mo ta klase ti saludsuday ta, Farah? Iti anya ko maaga po ang makirelasyonak iti day ja security guard ngay. Sigurado ka kadi iti day ta ngay bagbagam? Wan, awan ti relasyon mi kan ni Rodel. Sa maysa, sana kaskan kwa na ti type ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Ha? Sigun iti nangag ko, at dalimod a relasyon nyo. Husto ak ka di, Mika. Farah, pangaasim, di mo ko maibagbaga iti uray asino tinaamwam. Amumat nga dan asawa day di Rodel. Anya iti maramidak. Agayatak nga rod kan kwa na. Amom, friend, makadadaal ka laang iti pamilya. No saan mo aliklikan na di Rodel. Pangaasim, Farah, sikreto tayo laang kumati maipapan iti relasyon mi kan ni Rodel. Best friend ka, Mika. Napatag ka kanya. Ngamjak kanunungan ti kastang aramid mo. Kaano pa anang rug iti relasyon nyo, ha? Nabayagan, friend. Anya? Nasayaat at tao ni Rodel. Nasayaat? Amangan mo't no nasayaat laang kan ka. Taadda ka sa pulan na kan ka. Diyak amo na niya ti aramida, Rodel. Naamuan ti gayam ko ti maipapan kadata. Kat mabutungak.
Amangan no. Di ka madanagan, Mika. Kasaritak to tigayem mo. Siya kung ti makamukin ko, Ibaga kasaan ko man ang makibiyang iti relasyon tayo. Tawan mo ti amuna. Kasano no agipulong iti supervisor tayo? No agipulong, saan na bale? Awan mo't ebidensya na. So may isa, adu mo't ti mabalin a pagtrabahuan dita. Beka, itay pa'y adi ka matagtagari Adala ang naunaga pang panunutak, nanang. Ada ka di parikot mo. Adala ang saan mi ang nagkinaawatan iti nobyo. Anya ngay day ta, di yun nagkinaawatan. Saanan ang masapol ang maamuan nyo noan niya, nanang? Sana bali? Simple laang mo tay dyan. Anya kalakit din Mika. No adda parikot mo, ibagam laang. Amangan no makatulong kami. Saanan, nanang? Diyak kaya't amanayunan pa iti pampanunutan nyo kanyi tatang. No kasta nga road, ni manong mo agreg ti pangibagaam no anya amanday ta parikot mo. Sigurado ang matulungan na ka. Saanan, nanang? Kabaalan may asulbaran no anya man ti parikot mi. Kasapulan mo lang ti panawan, tapno makapagpanunot kami anaimbag. No kasta ti ko na, di sige. Mamati ak, ano anya manday ta aparikot. Masulbar yun tulat ta. Hello, Rodel? Saan ka mata na sumsumrak? Apay ka di? Sumrak ak to yung bigat. Kasapulak lang ti panawan. Tapno makapagpanunutak anaimbag. Kaya't ka di asawan na ito. Amakibreak kan kanyak. Jack amo, Rodel. Ay-ayatan ka. Ngam kasano no dumtang to ti gundaway amaamuan ti asawam ti maipapan kadata. Kasano aktulaangan. Di matimbagakan ka nga ganan nadak. Amok day ta. Ngam saan matamabalin akastoy akanayon, Rodel. Jack kaya ti kastoy a set up ta. Anya nga ti kayat mga aramidak. Ay-ayatan ka unay. Ngam, Rodel. Mika? Ada ni manong ko. Inton maminsan tanton nga agsarita. Nukasta, husto gayam tinaibagan ni Farah kanyak. Pangaasi manong, di mo ko maibagbaga kadanan ng kantatang tinaamuam. Uray no ilimot ko. Sigurado nga adan tumutla ti mangidanon kadakwada. Nang runa, no di mo isardang day ta akalukwam. Ay-ayatak ni Rodel, manong. Ay na, ading ko. Saan laang ani Rodel ti lalaki dito'y lubong? Kita am kumamot ading ko. No agpili ka iti lalaki, diyay kumamot awan sabit na. Kaano pa ang nagrugi ti relasyon nyo iti da di lalaki? Nabayagan, manong. No kasta, makibreak kan kwa na. Ha? Jack maaramid day ta, manong. Agpanunot ka na imbaga, Mika, ading ko. Di mo urayen ang maduktalan ti asawa na ti maipapan kada kayo. Kaya't mo kaniti maibalod, no bilang laang. Mika, anak. Duang aldaw sa matanasaan ka simsimrak iti trabaho. Nagpakadakpay lang iti supervisor ko, tatang. Kasapulak namin ti aginana. Anyang amin ay ati parikot mo. Okay, aklaan, tatang. Di nakpakadanagan. Ay, iti kasta mapaspasamakan ka. Talaga madanagan kami. Saan ka matkatasigo da kasta? Ay, wan nga raw da. Ang mga no nag-break kayon iti ibagbagam anubyom. Iso akasta ka, anak kaw. Saan ka di na ibagam kanya? Nga da saan nyo ida nagkinaawatan? Puno ka di ti imbaga ti inam, anak kaw. Uwan, tatang. Husto ni nanang. Ay, di mo pa inyam-am mo kada kami. Hanggang nag-break kayo gaya man. No kasta, ag-resign kan iti trabaho? Kasta talaga ti planok, nanang. Hingam, apay. Sa anak namin ang naragsak iti trabaho. Isong agsapulaklaan iti sabali a pagtrabahwak. Di ka kumaagdardarasodos, anak ko. Unaw, katrabaho am ngamin tinobyom. Iso akayat mo ti ag-resign.
May samot laang day ta makagapo, nanang. Ita, maawat akon. No apay amano nga aldaw adi kasimreg. No kasta ti planom. Ala, sikat ti makaam mo. Saan kamutan nga ubing, anak ko? Agyaman ak nanang. Nasayat matasimrag kan, Mika. Imayak, taumay ko laang itad ti resignation letter ko, Rodel. Ha? Apay? Kaya't kun apot doon ti amin itinagbaetan ta. Liklikan tan ti tunggal maysa. Pangasim ko, Mika. Di mo aramidan ti kasta. Amom nga ayatan ka. Ngam addaan kan iti pamilya. Husto damanong Greg, kan ni Farah agayam ko. Awan lugar ko iti biyag mo. No kahit mo, umadayo ta. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Aklunan talaangan asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Mika. Ayatam kan aywanam ket ti pamilyam. Ipamaysam ko man ti atensyon mo kadakwada. Mika. Ibatan na Rodel.